خانمی بهار، تشکر زیاد برای فهمیدنتان. از راستی تشکر زیاد. رحمتی کلام. خواهش میکنم جناب زیو، یعنی من برای سومن شده به همه کار راضیم. به این هم عدن اینجا نیز، دیگر در اینجا ایستادنم معنایی ندارد. من هم بلاهای بالای سرم را یک طرف کنم، بعداً می آیم به نزدتان برای سومن. آنجا یعنی نزدی بیتول برای شما امتر است. کنی پیشیرین چه؟ باز می بینی میلش؟ تو حاضر به نزدی امت رو منتظری من باش، اما من می آیم. میلش پدر جان نکندر نکنید. میلش کنی با مفشین شینید. رفتیم دخترم. منتظر چی هستی ساختکار؟ رو پر را گرفته بیار. شد تمام دیوانه، این کار را حل میکنم. اوهی، از بهار خلاص شدم. نوبت کمالی سیاه است. Bonjour, mademoiselle. این چی است؟ چی است؟ Je suis Kamoli Sior. Que me ou se parle peu? تو چیکار میکنی؟ آخر عدنان جسور گفته بود که شما را از پسرهایی که زبان فرانسوی را میدونند خوشتون میآید. کدام عدنان؟ مرا فرانسوی نه و از ایتالیانی خوش میآید. باز شیمی پوچه کوتاه. رو اکنون. اما جسور با من این خیلی گفته بود. ای عدنان، تو خوب میدونی میلیس رو از چه خیلی مرد تو خوش میآید؟ میلیس رو از مردهایی که فرانسوی رو میدونند بسیار خوشش میآید. بازون بچه هایی که شمهای کالتا میپوشند کو دقتش رو جلب میکنند. یامان. خیر، خانم میلیس که اومد مجبورم که شیمی پوچه کوتاه پوشم. این دختر ما رو فریب داده بوده است. رو خیر تنها بودن میخواهم. نمیروم. ناراحت شدی مگر؟ چخیل باز نمیروم. با تو باید یک چیزی مهم رو گپ زنم. حاضر گوش کردن نمیخواهم. یگان وقتی دیگر. حاضر گوش میکنی؟ مگر تو به من امر میکنی؟ تو رو دوست میدارم میلیس. گویا مجبورم که تو رو گوش کنم. میدونم که دل تو هم نسبت من خالی نیست. به این هم از وقتی که آمدی. تو چی گفتی؟ تو رو دوست میدارم گفتم، نشنیدی؟ نشنیدم. شنیدن هم نمیخواهم. چرا این خیلی مناسبت میکنه؟ چی گناه دارم که تو رو دوست داشتم؟ تو یک دروغگوی هستی. دروغ نمیگویم. تو رو بسیار دوست میدارم. بسیار دروغگوی هستی. خطری بابای قادر گذشته بود. چرا این رو به من نگفتی؟ من بعد نگفته بودم که رفتم میلیس رو بگو که خطری بابای قادر پسی سر شد. اکنون میتواند آید. چه خیل عدنان؟ چه خیل عدنان؟ عدنان من بودم. حالا هم دروغ میگویی؟ چی؟ عدنان تو بودی؟ مرا مسخره نکن که بسیار بد میشود. عدنان من هستم. تو این رو از اول میدانستی. من آن رو به خاطری که عشقم رو به تو نشان دیم کردم. همین خیل نزدیک شو. نزدیک تر بیا. من به تو عشقم را نشان میدهم. چی شد؟ یا اینکه میلیس مرا میبوسد؟ انا به تو عشق. از این پس از من دور باش. دخترم چیکار میکنی؟ این صدای چی است؟
خانه تمیز دارم پدر. خانه رو تمیز داری؟ دخترم چه لازم است؟ یگان کس رو کرایه کن، چرا خودت رو خسته میکنی؟ در خانه هجری هستم پدر. خانه رو تمیز دارم. چی؟ هجری گفتی؟ خیر بعداً صحبت میکنیم. حالا دخترم آخر من تا حال نگذاشتم که به دست دخترم چند کشک باشد. این مؤذن از حاضر دخترم را خدمتگار کرده است. آنها را باید زود جدا کنم. بابای قدیر، من یک فکر دارم. چه بوده است؟ مادامی که ما مؤذن را به خاطر دخترتان پرانده نمیتوانیم، این خیل باشد مؤذن را ناپرانده جدا میکنیم. چه میشد این کار؟ مؤذن و دخترتان را تنها سحر پاپ جدا کرده میتواند. چه سحر؟ سحر پاپ. چه پاپ؟ تو با من مسخره بازی داری چی؟ استغفرالله بابای قدیر، مگر این خیل میکنیم؟ زود نتیجهش را میبینیم. در 24 ساعت جدا میشود. راست میگویی مگر؟ از تجربه گفتم بابای قدیر. پیشک یک رفیق بیمار شد، نزد پاپ برد، تیز فایده کرد. تو مرا مسخره کرده ایستاده؟ دختری من به تو گربه است؟ اگر به گربه فایده کرده باشد به دخترتان حتما فایده میکند. از کجا پیدا میکنیم پاپ رو؟ ما کوفته پیدا میکنیم. گوش کنی کسید؟ رفتیم یکم پاپ میابیم. از این شوکت پولها را بخواهم میداده باشد. عجبا نمیدهد. این ابله گناهش را هم نمیدهد. به این هم بینمان صلح نیست. خیر انیق در همین جاها پنهان کرده است. پول را در کجا پنهان کرده باشد؟ آبا زهرا زبانش شده باشد. لبه جانم چی میگوی دختر؟ نفهمیدم. ای وای چیزی نشده از حالا هم همان خیر. زهرا پیام فرستان. پیام هیچ گپت رو نفهمیدم. بهار را فرستانده ای؟ چرا به من نگفتی؟ بسیار خرسند شدم. زود به نزدم بیاد، تو را یاد کردم. تمام جانم، زود می آیم. زهرا جان، این رو خور، زبانت زود گشاده می شود. داروی تو در درون نشسته. مادر این چیز؟ زبانی تیمسا. زبانی تیمسا گفتید؟ اگر این رو خوری زبانت زود گشاده می شود. ای مادر چی کار میکنید؟ مگر زبانی تیمسا رو میخورن؟ زهرا جان، این رو از یک متخصصی همین ساحه، از یک دوگانه هم پرسیدم. اگر از این خوری زود زبانت گشاده می شود، مشکلی از بین می رود. یعنی اقلا یک گازگیری کافی است. زهرا آدم از تبابت نمی گریزد. این رو می خوری. زهرا این رو می خوری. با کجا؟ اینجا بیا می خوری گفتم. می خوری، یک گاز باشدم می گیری. یا خدایا اویلوی دیوانه شدیم. این زبانی تیمسا هست؟ بابای خدیر، ما اگر پاپ رو در کوچه ها جستجو میکنیم چکار کنیم احمد؟
با کلیسا رفته پاپتان را گرفتن میخوایم گوییم. پاپ عثمان رو میگفتیم در زمین بوده است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. دور باد بابای قادر از من. مایدی خای. پاپ کن اینجا بیا. سلام و درود به پایان به کل مردم شریف تاجیکستان، به کل تاجیکان روی دنیا، مهاجرانی که این لحظه ما را میشنوند. الهام جان شادی هستم با تخلص موگامبو و کوچکتر و کسانی که میخواهد که گرانسای قزاقستان مسکو را گذر کنند. شما میتوانید که با این رقم های تلفن زنگ زنید شرکت محیدین از کانال تاجیکس پروداکشن سخن کنید. البته کمپانی محیدین شما را دستگیری میکنه به وقتی خوش، با سر بلند با خنده شما را گرانسه برده با سر بلند میارند. کسانی که یعنی که حجت ندارند و پیش ماشین های گرانسه گذر آمدن نمیتونند، البته شما زنگ زنید ای تایدم اومده شما را میگیرند. برای شما سر بلندی سرفرازی تمنا میکنیم. خداوند یار و مددگار شما. شفیار موگامبو کاندوکتور کوچکار. راست میگه. شوکت در کجا گذاشتی؟ پول رو در کجا پنهان کرده باشد؟ خدا زده. اوف. وای پاپی ابله در اینجا پنهان کرده است چی؟ ما باید رفته یک پشتی آب پس کنیم. کی با میخیرده باشا؟ ای بچه شرافیدین است کارسیان کو؟ این همان پاپی خودمان شرافیدین نیست مگر؟ ها که با خدا کی او است؟ این بابای قدر چرا از پسی آن پاپ میدود؟ اگر بگیم خدنش کردنی های نودرست های، این بابای قدر فقط میگیره میکشه آدم را، یکم ضرر هم نداره. وای بیچاره را میکشد. ای همون دورو کشده به این هم او ما رو فریب کرد، ختنه هم نشد. راست که مگر این خیل میشود؟ بیای دویده رفتم وای بیچاره را نجات بدیم. دوید هایده است همین پاپ سپرس میشنیم لیکن بسم الله. آرام باش آرام باش آرام باش آرام باش گفتم. سلام علیکم. ای خدا جان تمام کپه شوکت دود کرد. قادر تو از این پاپ چی میخواهی؟ و تو چی کنانی دیوانه؟ با پاپ یک کار داریم. تو چی کار داری با پاپ ها؟ کنی گپ زن. پاپ رو با ما ده کنان. کم گپ زن. من نمیدیم با تو. بگو که تو چی کار داری با این پاپ بیچاره ما؟ آماده. گفتم که کار داره. قادر تو چی کار داری با این پاپ منافق؟ این بدبخت را میکشی همین خیل نه؟ ها؟ اکه کنان با فکرم دیهم رود. شاید به آنها لازم باشد. خیر نه. آها روز میگه که کانون bu tecbur و بایم پشتیم پو یگون شب و شب مناشه قطعا که خودی bu tecbur و به اینم خدنش نکردم کافی. من مسلمان شدم موکا جان. به خدنه مگر مسلمان میشوند؟ مرحمت برتون موکا. من شماها نمیگفتم که خط نکنم، لیکن من این لعنتی ها از دومی من دویده که هشتن بی مرام بی مقصد. راست گفته ایستاده یا؟ آفرین با تو آفرین. قادر تو به سری لباس این بیچاره نگاه نکن. این مسلمان شده است. کی را فریب میده شما؟ مادام که مسلمان شده است چرا تا حال لباس های پاپ رو میپوشد؟ مرا گوش کن. تو هم دیگر با این لباس ها نگرد. این خیل نمیشود. و تو گفتم پاپ رو با ما ده. گب را درست نکن. من شرافیدین را به هیچ کس نمیدیم. کدام شرافیدین؟ کدام شرافیدین؟ من پاپ رو میخوام. پاپ رو. نام پاپ شرافیدین است. برای همین اکه کانون نامش شرافیدین ما. نام پاپ چه شرافیدین میشه؟ پاپ نیست او برادرم. پاپ نیست او مسلمان است. مسلمان شده است میگویم. بسیار گپ نزن. از خود او بپرس. جناب پاپ تو مسلمان هستی؟ الحمدلله مسلمانم. تو چه مسلمان هستی؟ مسلمان باشی چرا این خیلی لباس میپوشی؟ رفتیم یگان پاپ دیگر میابیم. این کار رو ببین. یک پاپ بیافتیم او هم مسلمان بوده است. خیلی کجا من میبروم.
خیر شرافیدین برادرم مادامی که مسلمان شده ای بیا کاری این خدمه رو هم حل کنیم. اکا جان بیاید من بروم. ایستا شرافیدین. اکا من به تو گفته بودم که او مسلمان نمی شود. شرافیدین این چه خزینه بوده است؟ با خدا این خزینه تا آخری عمر شوکت کافی بوده است. بخشش میپرسم شوکت، دیگر چاره نداشتم. این پول را برده به دیوانه دوده ثبت را میگیرم. رفتیم. ای خدا رو شکر خیریت خلاص شدم. اومده فقط مرا میقپنه. این چی گپه؟ ای خدا. بچه ها بخدا سر بتین چا میکنین؟ خیلی او بالای آخی نخواد یا مسلمان سرم بتین. ای سر بتین من مسلمانم بخدا. اکای کانون بیا که بایی و مرا قپیده. برو میست. ای بچه ها ما همه آدم بوریم فهموندم که من مسلمانم. درو رو کم کن. کی را فریب میکنی؟ مسلمان شده است. تو تنها کانون دیوانه رو فریب داده میتونی. زود با ما یک سحر نصرانی آماده کن. مؤذنی که با دخترم است باید او رو از دخترم جدا کنم. مشکلی شما همین بوده اکا جان. زودتر نمیگی نمیره. برای جادو کنی یا دو چیز میگم بیارین. پخته سیاه، چوچی کلوبی رو داشه، یک دانه کلتکیل است آدم هم باشه میشوه، 3-4 دانه لامپچکه کم مصرف و توکوی نو برآمد یا 3-4 دانه. اگر زورتون برسه همه یا میره یک جویه میکنن در یک استکان مینوشینه که. چرا من بنوشم؟ کسی را زیاد میفوره که همونا جدا شون باید همون بنوشه تاثیر زیاد میشوه. من نمینوشم. اخی باشه سرزی من برم. این نوشد نمیشود. افتی خانو که این نمیشود. این چه سیر است که تو خودت یگان کار نمیکنی؟ راست گفتی. فراموش کردم اگر یگان استکانی از نرزوینی داشته باشیم با من بتین. سپاسی به پایم به شما. انا من چیزایی که گفتم که همشه قطعا نمی توفی من اجویه کرده بنوشین. همینه. چی گفته سودایی؟ انا همه سیر جادو در همین است. اگر فورتونه که ما جدا شوند همیره بنوشین یگان ذرهش نچکنده. مرحمت احتیاط کن. فهمیدی؟ فهمیدی برادر؟ من رفتم. سلامت باشین. او مازی از پشت تو شده به چه حال گرفتار شدم. رفتیم. رفته آن ثبت را گرفته به من بیار. نمیخوام که آن ثبت به دست کیلاس افتد. ثبت را من چخیل پیدا میکنم؟ این خطای تو است. اگر ثبت به دست کلتا کیلاس افتد تو به محبس میافتی. کلتا کیلاس خلاص میشود. این را نمیخواهم. میخواهم که در محبس پوسیده رود. ولی جناب چی کاری که میکنی آن ثبت را گیر و سراغه گفتم بیار. انتظار شو مؤذن. حسابی تو را هم میابم. زورا جان میدانی دیروز ما رو دیدنی اومدند. از شهرشان برای دیدنی اکاش اومده است. میدانی چه خیلی خوب همدیگر رو میفهمیم. نمیگویی که قیسین گلم است. در حقیقت یک دختر شیرین و زیبا است. دیشب برای هجری هم و خواهرش یک خوراک قیماقی پختم که واهیمش نمی کنم ولی انگشتانشون رو خوردن. این صبح کرته هجری رو درزمو کردم. یگان جوی جینج نداشت. اگر می دیدی کرته مثل لیز و راست بود. با نزدیکی اویلرشون برای خواستگاری من می اومدن. اوف زهرایه تو هم وقتی زبانت گرفتنت رو یافتی با تو صحبت کردن نمی شود. خیر جانم خودت رو خسته مکن. من حاضر به مسجد برای گوش کردن امر معروفی هجری می روم. بعدا و می خوره می شود. تو زیغ مشو. شفا می بی. خوب می شوی.
او شوکت ایچ کاره که تو کدیسی در این خونه خیست رو اومده پلوم نیستم مرا گوش کن حاضر چشمانت را میکنم چی نگاه داری؟ ای چی کار میکنم من؟ شرمنده شدم. خوش آمدید. خوش جانم عزیزم. خوب هستی؟ سلامتیت خوب است؟ جانم خوبم. شما چی خیل هستید؟ خوش آمدید. چی خیل هستید؟ با خدا شما رو یاد کردم. وقت زیاد بود که با ما نبودی. در کجا میگشتی؟ به استراحت رفتم. اونها کی باشند؟ رحمت خوب استراحت کردم. باید از او خلاص شوم. اگر فکر کند که فریدون دوست داشته من است دیگر از پسم نمی شود. خیر فریدون جان تو چی خیل هستی؟ کارهایت چی خیل است؟ خوب چی خیلی که میدونستی همون خیل زود مجبورم به خارجه روم. مرا یک سو گذار. تو چی کار کرده ایستاده؟ من همون خیل چی کار کنم؟ تنها به استراحت رفتم و اومدم همین قدر. این ابله میلیس رو گپ داده ایستاده باشد. تو رو بسیار یاد کرده میلیس جان. دیگر به این خیل تعطیل های دراز نرو لطفاً. چرا تنها به استراحت رفتی؟ با هم میرفتیم. خواستم کمی استراحت کنم. یک جای استراحت میکردیم. کنی دستت را گیر. چی کار کرده ایستاده ای؟ چی کار میکنی؟ تیز میرویم. مرا رها کن. دستت رو بگیر. پسرم تو میدونی من کی هستم؟ رو از اینجا گم شو. سرت رو در بالا نگذار. میلیس تو بر این مرغ را نگاه نمیکنند. کافیست او رو میکشی مگر؟ من تو رو دوست میدارم. دوستت میدارم. نمیفهمی؟ دوست ندار برای سرم هستی. کافیست. کجا شده؟ منتظر شما هستم. بعدی دانشگاه ها همراهی با نفشه کمی سیر و گشت کردیم. یعنی مرا در خانه گذاشته سیر و گشت کردید؟ خیر من هم در خانه کمی رو بچین کردم. خانه رو نسوزاندی آخیر؟ بنفشه جان بسیار شوخ هستی. بیایید داریم. دوستانی عزیز اگر شما خواهش سفر کردن با وطن را دارید و می‌خواهید که از شرکت بایرنوک چیپتای هواپیما را خریداری نمایید مرحمت به شرکت برادران تاجیک ما که سال‌های درازکار و فعالیت می‌کنند زنگ زنید و ما برای هر یک چیپتای فروخته شده کفالت می‌دهیم زیرا برای هر یک شخصی خریدار پیش از همه بایرنوک بودن شرکت خیلی ضرور است و ما این شرکت را برای شما دوستان توصیه می‌دهیم. شرکت و زیاد از 5 سال میباشد که کار و فعالیت می‌کنیم. روی رقم‌های چون شما می‌توانید با واسطه وایبر و واتساپ و ایمو نیز با تماس برآیید. بسم الله الرحمن الرحیم. محترم جماعت، ماهی که اولش رحمت مابینش مغفرت
ва охираш раҳоӣ аз азоби дӯзах аст. омадомади моҳи шариф ва мубораки рамазон ба якояки шумо муборак буд. ҷаноби ҳақ рӯзадории инсонҳои солеҳ ва хайру дуоҳое ки дар ин моҳ мекунанд қабул гардонад иншоаллоҳ. муҳтарам ҷамоат, рӯзадорӣ ки яке аз шартҳои дини ислом аст, 1.5 сол пас аз ҳиҷрат дар даҳаи моҳи шаъбон фарз шуд барои мову шумо бародарон. баъд аз он рӯз ҷаноби пайғамбар ва умматонаш дар моҳи рамазон рӯза гирифтанд ва вақти зиёдашонро бо ибодат сарф мекарданд. ҷаноби пайғамбарамон мисле ки роҳи як меҳмони боқадро мунтазир мешавӣ, ҳамин хел мунтазири моҳи рамазон мешуд. 3 моҳ пеш хушҳол мешуд. барои рамазон омодагӣ медид. барои ибодат худро ҳозир намуда, моҳи рамазон ки мерасид, рӯзаашро ба дурустӣ мегирифт ва талаби мағфират мекард. пайғамбарамон дар масъалаи хӯроки авсарӣ бодиққат буд. мегуфт барои хӯроки авсарӣ бархезед, зеро хӯроки авсарӣ хӯроки бобаракат аст. дуоҳое ки дар вақти хӯроки авсарӣ карда мешавад қабул мегардад ва ибодатҳое ки дар субҳ карда мешавад дар назди худо бисёр пурарзиш аст баён мекард. моҳи рамазон ки расид, мо ҳам бояд ин моҳи бобаракатро истифода барем, намозро барпо дошта корҳои хайрро анҷом диҳем ва ниёзмандии худро дар назди худои бениёз иброз намуда бояд аз таҳти дил дуо кунем. пайғамбарамон вақти ифторро низ бесаброна интизор мешуд. вақти ифтор ки расид, рӯзаашро мекушод, худоро сипос мегуфт ва аз неъматҳое ки худо ба банда арзонӣ дошта буд истеъмол мекард. вақти ифтор кардан пайғамбарамон мефармуд ки вақти иҷобати дуо аст ва пеш аз рӯзакушоӣ дуо мекард. худоё, барои розигии ту рӯза доштам, бо ризқе ки ба ман додӣ рӯзамро мекушоям. баъдан агар мебуд бо хурмо, агар набуд бо об, рӯзаашро мекушод ва ин хел кушоданро тавсия медод. муҳтарам ҷамоат, фаромӯш накунед ки моҳи рамазон танҳо моҳи рӯзадорӣ нест. ин моҳе аст ки тӯли як сол худамонро ҳисобу китоб карда, тавба намуда ва ба худо қавл дода ки моро биомӯрз, дигар ин гуноҳонро такрор намекунем. худованди мутаол мисоли беҳтарине ба ҷаноби пайғамбарамон меорад ки дар зиндагиву бандагӣ моҳи рамазон ҷойгоҳи хос дорад. рамазон барои пайғамбарамон моҳи раҳмат, баракат, мағфират ва фурсате буд ки дар бандагӣ зиёдтар ибодат кунад. пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи вассалам фармуд, нафаре ба рамазон расид, вале аз гуноҳонаш пок нашуд, сад ҳайф барӯ ки фурсати бузургеро аз даст дод. моҳи рамазон моҳи бахшиши гуноҳон аст мефармуд. ҷаноби пайғамбарамон дар моҳи рамазон мисли дигар моҳҳо аз худо ҳамеша истиғфор талаб мекард. ғайбат, туҳмат, дурӯғ ва дигар гуноҳонро ҳаргиз намекард. пайғамбарамон рӯзаро бо хоб намегузаронд, бо ибодат мегузаронд. ӯ саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи вассалам мефармуд, рӯзадорӣ аз ташнагӣ ва холӣ мондани меъда иборат нест. пайғамбарамон бо ҳама аъзояш рӯза медошт. рӯзаро дилаш, забонаш ва ҳама ҳуҷайраҳояш медошт ва ӯ дар ин масъала моро огоҳ кардааст. зиёд нафарони рӯзадор аст ки рӯзаи доштаи онҳо ба ҷуз гуруснагӣ ва ташнагӣ дигар чизе надорад. дар ҷои дигар ин хел фармудааст: нафароне ки дурӯғ ва туҳматро тарк намекунанд, бидонанд ки худованд ба нахӯрдану нанӯшидани онҳо ҳеҷ эҳтиёҷе надорад. рӯза парда аст, сипарес муҳофизатгар. нафари рӯзадор набояд гапи бад гӯяд, рафтори ношоиста кунад ва ҳар раҳгузаре ки санг зад набояд дар иваз ба ӯ санге партояд ва бояд орому сабур бошад. ҷаноби пайғамбарамон рӯзадорам гуфтан намехобид. мисли баъзе инсонҳо дар масҷид дар зери ҳавохунукунак хоб намекард. ҳамчунин ба ҷанги Бадр рафт ки дар моҳи рамазон буд. ҷаноби пайғамбарамон пеш аз оне ки ба ӯ рисолати пайғамбарӣ ояд, дар ғори Ҳиро вақташро бо ибодат мегузаронд. вақте ки оятҳои Қуръони Карим нозил мешуд, пайғамбарамон аз ғори Ҳиро баромада дар моҳи рамазон ба назди мардум мерафт ва вазифаашро иҷро мекард. дар ҳаёташ ҳамеша 10 рӯзи охири рамазонро дар масҷид бо эътикоф мегузаронид. бо худояш танҳо менишаст, барои умматаш дуо мекард, бисёр дуо мекард. ҷаноби пайғамбарамон ҳамеша бо халқ якҷоя менишаст, худро аз мардум ҷудо намегирифт ва робитаашро аз онҳо намебурид. ӯ ҳамеша Қуръон қироат мекард ва ҳаёти қуръонӣ дошт ва аз Қуръони Карим ҷудо набуд. дар моҳи рамазон зиёд Қуръон мехонд ва чун ояте нозил мешуд, онро ба саҳобагонаш ба пуррагӣ меомӯзонд. дар сураи Қадр худо мефармояд ки мо Қуръонро дар моҳи шарифи Рамазон нозил намудем бандагон. пайғамбарамон бошад оятҳои Қуръонро дар вақту соаташ ба мардум мерасонид. пайғамбарамон дар моҳи Рамазон ҳамеша даст ба дуо буд ва ҳар сонияи рӯзаро бо ибодат мегузаронд
ва ин амалҳои хубе ки дар рамазон иҷро мекард баъди рамазон ҳам идома медод ва инро ба умматаш тавсия мекард, чунки пайғамбарамон моҳи рамазонро фурсати тағйир ёфтан медонист. муҳтарам ҷамоат, мо бояд ҳамчун умматони пайғамбар дар ин моҳи муборак фарзу суннатҳои паёмбарамонро ба амал расонем ва аз худову расул он гуна ки шоиста аст бо сидқ пайравӣ намоем. худованд моро мусалмони ҳақиқӣ гардонад ва аз бахшишу мағфираташ бенасиб нагардонад. ба худованд дар ин моҳи муборак барои кушодани рӯзаҳоямон ба мо бандагонаш неъматҳое ки насиб кардааст шукри бепоён мекунем. ба бародароне ки мушкилӣ доранд, бемор ҳастанд, мусофиру ғариб ва дар кишварҳояшон ҷангу ҷидол аст, аз даргоҳи худо сулҳу оромишро талаб мекунем. худованд моро дастгири мазлумон, ғарибон ва инсонҳои фақиру нотавон бигардонад. худованд ба мо шукри неъматҳои бепоёнро ба ҷо оварданро насиб кунад. иншоаллоҳ. моҳи рамазоне ки шоҳи 11 моҳи дигар аст, имсол ҳам ба мо алакай расид. ба даргоҳи худованд ҳамду сано мекунем. ба ҳама мусалмонҳои дунё рамазони шариф муборак бошад. худованд ин моҳи муборакро ба хайр гардонад иншоаллоҳ. омин. бачаҳо салом. Салом Акаидри. саволҳоро пурсам, омода ҳастед? Омодаем. набошад якум саволро медиҳам. номи 5 паёмбари бузургро номбар кунед. Ҳазрати Нуҳ, Ҳазрати Иброҳим, Ҳазрати Мусо, Ҳазрати Исо ва Ҳазрати Муҳаммад. офарин ба шумо. дуюм саволро медиҳам. номи китоби муқаддасе ки ба ҳазрати мусо нозил шуд чӣ буд? Китоби Таврот. офарин. саволи сеюмро мепурсам. номи китоби муқаддасе ки ба ҳазрати исо нозил шуд чӣ буд? Китоби Инҷил. офарин. охирон саволро мепурсам. номи китоби муқаддасе ки барои ҳамаи оламиён ва паёмбари мо нозил шуд бигӯед ки чӣ аст? Қуръони Карим. мошаллоҳ, инҳо бисёр фаъол ҳастанд. бачаҳо, шумо инҷо мунтазир шавед, ман барои шумо бозичаҳо гирифта меоям, майлаш? аҳсан ба шумо. не барои ман бозичаи ҷангувар бихаред. писарам, бин, Человек-паук як қатор қаҳрамон аст инҷо. мадан бозичаи ҷанговар бихаред. духтарам, ту ақалан лухтар гир, чӣ кор мекунӣ ҷанговарро? не ҷанговар мефорам. не модар, он духтарак аз лухтакаш харед. не модар, барои ман ҷанговарро бихаред. салом алейкум акай аҳмад. алейкум салом. Хуб ҳастед? худоро шукр. ту чӣ хел ҳастӣ? ман ҳам хубам, шукри худо. акай аҳмад, барои кӯдакҳо бозича мегирам. кадом намудаш? камасча, мошинча, ҳамин хел мешавад. бозичаҳои кӯдакона бошад, ҳар хела бошанд мешавад. шуд. ана дар он тараф ҳастам. ана худашон омадам. бисёр хуб. ака чӣ хеле ки гуфтам камасча, мошинча, пуфак ҳамин хел бозичаҳо бидем. ҷанговар гуфтед? ҷанговар, 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 ҷанговар. пулҳоро овардӣ? сабт дар куҷост? пулҳоро деҳ, сабтро гир. туро бовар карда намешавад девона. аввал сабтро деҳ. не, аслан туро бовар карда намешавад. пулро деҳ, сабтро гир. пул дар куҷост ки бинам? бин, инҷост. дидӣ? сабтро биёр. тамом. инҷо мунтазир шав. ба худо девона аст. вой, саб дар дасти девона будааст ку?
دیوانه ثبت رو با من ده. این را از من هیچ کس نمیگیرد. فهمیدی؟ هیچ کس نمیگیرد. این را میدیم پولم را بگیرم. بسیار آسان گرفتمش. دوست ثبت را دزدید. دوست ثبت را دزدید. چی کار کرده ایستاده ای؟ دیوانه وای سمی شغال ثبت را دزدید. شغال دوست ثبت را دزدید. گریخته رفت. یک ثبت را صاحبی کردن نتوانستی. خدا لعنتت کند. زورا نغزی سازی بعد هم با بخوریم. زهرا سمی در کجاست؟ چی گفته ایستاده؟ زهرا نفهمیدم. شد خزینه برگشت. سلطانم بیستا حاضر ماشین را گرفتم بیایم. خزینه آزادی من شد. سلطانم санам ҷон каме дигар сахтарак бубанд ки либосҳо ба замин нарасанд ифлос шаванд. ман ҳамеша ҳамин қадар мебандам, ҳеҷ чиз намешавад. ҳамеша ҳамин хел мебандад? либосҳои акамро ҳамин духтар офтоб мекунад, вале агар банд канад либосҳо ифлос мешаванд. не ҷонам, не ту парво макун, ҳеҷ чиз намешавад. бунафшаҷон, ту акнун бо мо дар Истанбул зиндагӣ мекунӣ. мегӯям ки дар хонаи ҳиҷрӣ бист як муддат дарҳол хобгоҳ фалон макоб майнаш? албатта ба ин ҳам дар хобгоҳ намеистам. инҷо ҳамроҳи акаам зиндагӣ мекунам. ин хел намешавад. дигар бо ҳиҷрӣ танҳо монда наметавонам. чӣ? фикри беҳтарин ширинам, ба фикри ман дуруст мекунӣ. боз ҳам самимӣ мешавем, зуд во мехӯрем, якдигарамонро хубтар мешиносем. бунафша, акаат беҳтарин марди ҷаҳон аст, медонӣ? нигоҳи зебояш, қушҳои пайвандаш, хандаи астаи дили зебои бегуноҳаш ақламро аз сарам мегирад. бунафша, албатта ки ту акаатро хубтар мешиносӣ. чӣ хеле ки мебинӣ ҳамон хел нест. баъзан ҳиҷрӣ тамоман одами дигар мешавад. чӣ хел яъне? яъне чӣ хел? масалан, як бор қаҳр карда будем, баъдан чӣ кор кард медонӣ? чӣ кор кард? маро дуздид. чӣ? дуздид гуфтӣ? бале, маро дуздид. падарам намегузошт ки вохӯрем. ҳиҷрӣ ҳам бо ман ошиқ буд, маро ки намедид ҳеҷ кор карда наметавонист. як рафиқ дорад, номаш ҷанговар аст. якҷоя шуда маро дуздиданд. бисёр романтикӣ ҳамин хел не? баъдан чӣ шуд медонӣ? шабро дар ҷангал дар як кулбаи вайрона якҷоя гузаронде. дар кулбаи вайрона? бале, бисёр ҳам романтикӣ ҳамин хел не бунафшаҷон? акам ҳамроҳи ту дар кулбаи вайронае ки ҳеҷ кас набуд танҳо мондед? албатта. вай, дар байнамон болишт гузоштем. чӣ хел болишт? болишти ҷоизӣ. болишти ҷоизӣ гуфтӣ? хаста набошед. ака, санам чӣ мегӯяд? чӣ мегӯяд? ту санамро дуздида будаӣ. не бунафша, ин хел кор нашудааст. инро дуздӣ намегӯянд. чӣ хел яъне? ту маро дуздиданатро инкор мекунӣ ҳиҷрӣ? боз шабро дар як кулбаи вайрона гузаронидаед. бунафша, охир ин кор нашудааст. худам ба ту нақл мекунам. набошад чӣ хел шуд? ҳамаашро нақл кун ҳиҷрӣ. кани маро чӣ хел дуздиданатро ба бунафша нақл кун.
либосатон афтоб кунам. Не ҷонам, не, ту худатро ғам наде. Ту дар бораи ишқи бузургамон ба Бунафша нақл кун. Картошкаро зери ало пухта бадастони худат маро хӯрондӣ. Дар ҷангал моро дар пуштат савор кардӣ. Дар об якҷоя афтиданамонро, бо балангу як эълон кардани ишқатро. бо балангу як? оҳо, Бунафшаҷон, акат ба ман он қадар ошиқ аст ки ё худоё, эй духтар, ту чӣ кор кардӣ? Коратро бубин. Офарин ба ту, боварам намеояд. Ҳамаи либосҳоро пури хок кардӣ. охир ҳиҷрӣ, ман бандро бисёр сахт баста будам. Санам, эй духтар, дар болои банди борик такя ки кардӣ, албатта меканадай. Як дақиқа истканӣ, ту маро ғафз гуфтанӣ ҳастӣ. ту инро ба ман ишора кардан мехоҳӣ? ё худоё, ғавс не фарбе охир. сабтро бисёр осон гирифтам, ҳа? вагарна ҳабс мешудам. сами, тамом шудӣ, тамом. мошина? ай, бовар намекунам. о худоям, ай, ин чӣ хел зебо аст. о худоё, рангашро бубин. худоям. модар, боз инаш чӣ аст? Аз куҷо пайдо шуд? аз миҳадя кард. бисёр зебо аст. ҳамин хел немелис? инро бин чӣ хел зебо аст. худоё, пулҳои ин девона тамом нашуд. ту ба куҷо меравӣ, мелис? ба кор меравам, модар. вақти зиёд аст ки корхона нарафтаам. султонам, мошинат чӣ хел маъқулат шуд? ҷаноби азмиҷон, маъқул як суистад. бисёр маъқулам шуд. маъқул шуд. ай, рангашро бин, суп сурхи лолагӣ. ташаккури зиёд, ҷонам. хоҳиш мекунам, ҳеҷ гап нест. хуб истифода бар ҷонакам. табист, ҷонакам. вай, мегӯям ки бо мошин сайру гашт кунем. чӣ? албатта, чӣ хеле ки хоҳӣ. бозинро мошини рӯзи туямон мекунем. чӣ мегӯӣ? чӣ хеле ки мехоҳӣ. яктои ман, султона, мошини домоду арӯсиямон мекунем. кани савор шав, сайр ҷаноби мекунем. азми, бисёр ширин ҳастед. ай, мошин ҷонам, о худоё. азмиҷон, сайру гашт мекунем. кани мелис, яктарафист. модар, чӣ хабар аст? кордор нашав. бай бай. ман тӯи шуморо оҳо, уфей, ин кай шуда бошад? худ ба худ кафида бошад. чӣ кор мекунам акнун? хайр нобуд. ба хонаи Тулин Шанли як такси равон кунед. ташаккури зиёд. чӣ қадар зуд омада? ба марказ лутфан. хуш, хонум хостгор ва ҷаноби ҳиҷрӣ, барои шумо як сюрприз омода кардам. кош заҳмат намекашиде. чӣ хел заҳмат, Бунафша? ин хел мешавад магар? бе ин ҳам рамазон наздик омадааст. аз ин пас хӯроки субҳ ва ифторро ман мепазам. ака, ин рамазон бисёр мушкил мегузарад. барои шумо боз як хӯроки миллӣ, яъне хӯроки мардумӣ омода кардам. гулмоҳӣ дар тафдон бирён шуда. гулмоҳӣ гуфт? мавсимаш нест ку? ана гулмоҳӣ дар тафдон бирён шуда. хуб, вале ин гулмоҳӣ нест.
خیل گل ماهی نیست؟ این شیرماهی است. ака ҳолатро аз тарафи хубаш назар кун. хуб ки гулмоҳӣ гуфта наздамон курмор нагузоштааст. яъне чӣ хела? ин гулмоҳӣ нест магар? тавба кардам санам. ин гулмоҳӣ нест, ширмоҳӣ аст санам. ҳиҷрӣ чӣ шуда? пухтаамро маъқул накардӣ? санамҷон, ин гулмоҳӣ нест, ширмоҳӣ аст. ширмоҳӣ аст? ба ту боварам намеояд ҳиҷрӣ. хӯроб интихоб кунӣ ба ту мезебад? чӣ гулмоҳӣ бошад, чӣ ширмоҳӣ, ҳардуяшон монанд ҳастанд ку? чӣ аҳамият дорад охир? кани шумо ҳам хӯред? барои шумо пухтам инҳоро. аввал ту ака. бисмилло кун бунафша. не ака, аввал ту гир. аввал майдако мехӯрам. не акаҷон, астағфирулло, аввал бузургҳо. ай ҳичида бомаза, дастонат дардро набинад. нӯши ҷон ширинам. мисли алаф аст. оҳ ака, оҳ, ишқ танҳо чашмонатро кур накардааст, маззаи даҳонатро ҳам гум кардааст. суруду клипҳои нав ба нави тоҷикӣ. илам ғам дораду ғам дорад имшаб. ҳеҷ нагӯ ки меравам ёрам. ва хориҷӣ. видеоҳои пандомез. оё медонӣ аҷал ҳам дунболи туст. ва шавқовар. аз ҳар гӯшаи дунё ахбороти навин ва силсила филмҳои ҷадид бо сифати баланд. ин ҳамаро метавонед аз канали Шаҳноз медиа тамошо намоед. ба канали Шаҳноз медиа обуна шавед ва аз видеоҳои нав бохабар бошед. вай бахшиш, ба куҷо меравем мо? чунки ин роҳи марказ нест ку. аз ту мепурсам. кӯмак! ёрӣ! кӯмак! хонум элис, ман камоли сиёҳ. ту инҷо чӣ кор дорӣ? чӣ кор мекунӣ? магар маро дуздидӣ? кани мошинро ман кун. мошинро ман кун гуфтам. хонум элис, нефароям, мошинро ман кун. хонум элис, ба садама душор мешавам. чӣ кор мекунед? чӣ кор мекунед хонум элис? каме мон ки мемурдим. ай ту маро ба куҷо мебарӣ? вақте рафтем мебинӣ. биё. сардорам чӣ хел ки фармудед мурдаи хайлуро германия ба назди оилаашон равон кардем. оила ҳам доштааст?
البته سردارم 3 زن داشته است باز یک اکا داشته است سردارم آدم کش بوده است حتی مافیا نامی او را شنیده میگریخته است این نیه؟ ایهوی البته سردارم لقبش اژدهار سرخ. اژدهار سرخ؟ بله کراسین دراکون. یا خدایا این ثبت رو به نزدیکی آورده باشه. شکر که زهرآلود نشدیم. بله یکی هم دختر خودپذیر یاد گرفته. اکا تو خوب هستی؟ مادرم دختری که گلماهی رو از شیرماهی فرق نمیکند به تو نمیدهد. اول یاد میگیره بنفشه. اکا تو زیغ نشو اما تو به این دختر سخت دل نبند. غیر امکان است تعقیبم کردم. چی شد خواهرم؟ مرا تعقیب کردن در این جویم. کی در اینجاست؟ بنفشه گپ زن چرا ترسیده ای؟ آنجا هستن اکا. در خونه همون که بودم به خواستگاری هم آمدن اما رد کردم دیگر مرا آرام نگذاشتن. به خواستگاری تو آمده بودن؟ چرا من از این خبر ندارم؟ حاجر به خونه در اومده دختر رو میدوزدیم. اکاش رو چکار میکنیم؟ اکاش کی است؟ خودش یک معزین بوده است. مگر از اون میترسیم؟ چرا این رو پیشتر نگفتی بنفشه؟ آنها برای دزدیدن من آمدن. من ترسیده ایستادم. از هیچ چیز نترس خواهرم. آدمی که به طوری محیط ضرر میرساند نابودش میکنم. فهمیدی؟ تو با اتاقت رو در رو قلف کن من میایم مایلش. نه اکا نرو آنها بسیار خطرناک هستند اکا. بنفشه با اتاقت رو درت رو قلف کن من زود میایم. فهمیدی؟ کنی بیا زود. درت رو از درون قلف کن. وای 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 جناب سقراط، بسیار خوب میدانستم که تو نمرده ای. سمی نشانت میدهم. گوش کنید هر دوی شما اینجا مانید. این کی است؟ یک باری دیگر با اینجا آید با شما دیگر این خیلی خوب معامله نمیکنم.
این کی است باز؟ از کجا پیدا شد؟ از خواهر هجری دور میشوی. تو رو اگر یک بار دیگر در اینجا بینم میکشم. چرا مرا به اینجا آوردی؟ دیوانه هستی؟ برای تو رو دوست میدارم گفتن ملیس. مرا دوست ندار چون که من تو رو دوست نمیدارم. با من یک امکانیت ده ملیس. برای عشقم رو به تو نشان دادم. یک امکانیت. هرگز. تو هم نسبتی من حسی داری ملیس. چرا با من این خیلی بی‌رحمانه رفتار میکنی؟ نسبتی تو هیچ حسی ندارم. اگر با من یک امکانیت ندهی ملیس، از اینجا میپرم. پرتو که از تو خلاص شوم. چی کار میکنی؟ دیوانه هستی مگر؟ خواهرم خطر پسی سر شد برو. بنفشه خوب هستی؟ بنفشه با من امکانیت میدی ملیس؟ نه نمیدیم. اگر میپرتفتی که ها میپرتفتی کنی پرتو؟ گفتم خودت رو.
تو چی کار کردن میخواهی؟ اکنون وقتی مردنت فرا رسید. سقراط رها کن مرا، به تو هم یک تانه بلا بالای سرم است. تو میموری. ساکت رها کن.